นะพวกไม้บองโอนรวมโลกนะជាទីស្រឡាញ់របស់ម្ចាស់ផែនដីស្រីសុភាពណាអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណនិងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលคลิปនេះពីដើមដល់ចប់បានឃើញហើយជួយ like share បន្តនិង share តាម Telegram ឬ share អី share តាមបណ្ដាញផ្សេងៗណាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការចេះចែករំលែកការឲ្យដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរួមលោកបានមានចំណេះដឹងបានដឹងពីច្បាប់ធម្មជាតិបែបងាយៗស្វាយៗអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ណាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែរឿងល្អចូលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បានឡានថ្មីហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ដូរឡានថ្មីណាខ្ញុំចង់ជិះឡានថ្មីខ្ញុំចង់ជិះឡានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមចែករំលែកណាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់បានផ្ទះថ្មីចង់បានឡានថ្មីច្រឡំផ្ទះថ្មីចង់បានឡានថ្មីត្រូវតែចេះអរគុណឡានចាស់ដែលយើងមានជិះសពថ្ងៃនេះអរគុណណាអរគុណគាត់ដែលឲ្យយើងបានជិះធ្វើដំណើរស្រួលទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅជួបគេទៅផ្សារទំនើបទៅណាមកណាអីទៅខេត្តអញ្ចឹងណាមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងនិងមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវចាប់ផ្ដើមអរគុណចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គាត់ប្រាប់អារម្មណ៍ពិតទៅចំពោះគាត់ដល់យើងស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងសម័យទៅដល់ឡានថ្មីដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចង់បានហ្នឹងសម័យតែជិះឡានហ្នឹងរួចហើយនៅក្នុងឡានថ្មីហើយទោះជាថ្ងៃនៅពងឡានចាស់តែត្រូវថាដូចជិះក្នុងឡានថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេរីសុខស្ដីនិងឲ្យជ័យចិត្តការគិតនេះរបស់យើងនេះឲ្យវាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចង់បានដាក់មកប្រហែលខែចង់បានមិនខ្វល់ថាពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះមានលុយឬក៏គ្មានលុយអត់សំខាន់ការគិតនិងការនិយាយដដែលណាហើយស្រមៃទៅរកឡានដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានតែចង់ជិះឡានអីគេចង់បានឡានមកអីណាទៅដិតរូបមួយឲ្យធំមកយកមកបិទបន្ទប់គេងាកក៏ឃើញគ្រប់ពេលវេលាស្មានណាក៏ឃើញអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យខ្លាចជាទម្លាប់ពិតជាបានឡានថ្មីមែនអ្នកគ្រូចាព្រោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ងាយស្វាយធ្វើឲ្យយើងដល់គោលដៅដោយមិនបាច់ប្រើកម្លាំងកាយមហាសាលរបស់យើងខ្លាំងពេកប្រើតែកម្លាំងចិត្តផលិតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតចេញពីការគិតការស្រមៃមហាសេដ្ឋីលើលោកដែលគាត់បានសមិទ្ធផលខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីលេខ1ដូចឥឡូវនេះដែលគាត់ល្បីល្បាញឈ្មោះមហាសេដ្ឋីជាង 2000 នាក់លើពិភពលោកនិងអ្នកមានអំណាចទាំងអស់សុទ្ធតែមានការគិតនិយាយនិងស្រមៃទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងគ្រាន់តែគិតគ្រាន់តែស្រមៃទៅដល់គោលដៅសោះហេតុអីក៏មិនហ៊ានណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានអស់លុយទេមិនថាលោកដាប់ណាធ្វើបានគ្រប់គ្នាមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកស្រែចម្ការឬមួយក៏នៅភ្នំពេញឬមួយក៏នៅអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសណាក៏ដោយលើពិភពលោកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ហ៊ានគិតហ៊ានបានហ៊ានសម្រេចចិត្តលទ្ធផលនឹងបានចឹងមានតែពាក្យថាមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូហើយត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តណាចាប់ផ្ដើមទង្វើរបស់យើងដោយងាយស្វាយគ្មានពាក្យហេតុផលមួយលានហេតុផលថាអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើមិនបានគ្រាន់តែគិតគ្រាន់តែនិយាយឲ្យដល់គោលដៅនិយាយដោយសាមនិយាយឲ្យคล้ายជាទម្លាប់យូរទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងคล้ายជាមនុស្សម្នាក់មួយមានទម្លាប់គិតតែវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងដែលក្តីប្រាថ្នាច្បាប់ធម្មជាតិនឹងដឹកនាំនឹងដឹកដៃពុកម៉ែបងប្អូនទៅរកគោលដៅដោយមិនបាច់ប្រឹងសម្បកកាយខាងក្រៅខ្លាំងពេកព្រោះសម្បកកាយខាងក្រៅគ្រាន់តែកើតមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជានរណាយើងនៅទីណាមានបងប្អូនសាច់ញាតិនេះជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិតែការគិតខាងក្នុងផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅខាងក្នុងជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយជាម៉ាស៊ីនផលិតរបស់អស្ចារ្យជាម៉ាស៊ីនផលិតអ្វីដែលយើងគិតអីបាននោះជាវិធីងាយអ្នកគ្រូគ្រាន់តែគិតចឹងបានមែនអត់សាកមើលទៅអត់អស់លុយផងធ្វើបានតាតែឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានអីទៅលំបាកថាទៅចំណាយលុយទៅណាផងហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តស្រាប់ហ្នឹងមាត់យើងមានមាត់និយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាមានប្រយោជន៍សាកមើលបានលទ្ធផលហើយពុកម៉ែបងប្អូន3ខែ6ខែទៅ1ឆ្នាំព្រោះអីតាមទំហំការគិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងគិតដោយអត់សូវមានថាមពលពេលខ្លះគិតដែលមានថាមពលស្រូបច្បាប់ធម្មជាតិនេះនឹងទាញទៅតាមធម្មជាតិលឿនបំផុតចាអញ្ចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់មើលคลิปនេះឬមួយគោលคลิปក្រោយៗទៀតសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នាគោលដៅទាំងឡាយមិនថា
tôi mình tha thông mình tha đặt nơi tì na thế ná pe bờ lìa na cái cứ ban sầm rải tẹt xôm ao đi dây hao chưa xôm ao đi dây hao đâu ca cất xôm ao đi dây hao tông vừa vừa cả na dương tẹt bay đi cất o dây o thôi o chỉ vật năng miên chỉ riêng o cướp pe bờ lìa bay cướp giang cứ cá trên bị cá cất ở bờ dương mình cất muôn dương mình ai được thuê bán này bụng mày bụng ổn á ô tô là dương trong từ xa bờ dương mình cất hai dương từ xa phong dương mày từ xa bán dương có được cất hai dương ăn tới mày từ đào xa nơi ban mà hộp nhắm tới bụng mày ổn hai dương trang nhắm ấy tiền bị dương trang nhắm đó mà hộp đêm hộp đâu bờ dương mình cất hai trang nhắm này nhắm nước đại dương mày được tính trang vậy cũng trang về can tranh vì cả cất ở bờ dương đỏ đại tê bụng mày bụng ổn cùng song sai cùng miên chùm nưa cứ vi chùm miền á cất tới nè kêu chạy đầm lấy miên này tới lôi tiền á còn để đạp tay phần nó đạp là bao đại miên bị giàu bao đại miên bị giàu háo nhưng chui bàn to đầm bay ao miên bị giàu ní bàn to tiền ní chỉ cả thuộc bon muôi đại đào nghe vài mình ban chùm này lôi đào cái đây sẽ là nâng lon một viên phục mai bông ôn về đòn á về đòn thằng mày nâng miên bông ôn là lơ bị phục lô miên cái đây sẽ lạnh khăng bông pot hai đây nè kêu cháu dương sập ngay mình thay dương miền bông ôm một cái ọt miên rồi còn miên mà nè pin nè pram nè đậm nè đi mà phay nè sầm khăn dương trời ca miền bông ôm tràn lơ bị phục luộc tảng đào đây sẽ lạnh pro ấy dương lụa đôi còn đại dương với ấy sai tận tông này còn lọ trời ấy đời miền nam thì nhầm sạp chọc cái này bàn tràn trắng bông ôm lọ mình thà lọ trong phu tài bông ôm bằng cà tê cứ bông ôn rùm luộc tầng ở cái này háo chia bông ôn lọ chẳng nè kêu cô xôm prap mà chặt tật mà chặt đầy nâng mà chặt phèn đầy dương dùng hiệp dùng ốc cún xôm prap tha cho bát thòng mà chiết lơ lục đi cứ cắt làng miên men với hai bàn phol xạ bàn đằng tha bị ở cha bàn nà cho con được cất năng bạn ấy nè kêu con được cất năng ấy bàn phol à bây giờ mình hiền cất phong năng chẳng mà lôi mà mớn mà pon mà mớn đập mơn mà liên hồi liên mà pon liên mà mơn liên ai hình cất nó mình bán ăn hình cất ăn ban tề chứ ăn miên ấy thời tha xong sai phân nào cất tầm án cất đạch khai thời xong kia ruột đạch khai thời bong lại là con cất riêng môi đài dương prao rồi tháng ngày đừng giờ ăn cất vậy đại bị cất tha anh cất ở bao dương tê chẳng lẽ kêu cô xong ơi bông mai bông ôn được ở khné châu tiêm khuôn châu bạc khuôn anh chỉ rơi mình tha cầm pong tai nơi ti cái lại na cầm pong tai lủng bạ rồi môi cô sập bài cầm pong tai cắt chật riêng ở vậy môi có đòi ná bạn tập chật cái đòi xong mai bông ôn còn ở sông thơm trong chỉ vật ná tôi chia cái tha nơi này anh có mình nè kêu mình nè nơi cái bài trên lịch ná ai tập xa cho mình nè kêu bán pe cầm pong bạn tập chật pe cầm pong mình bành ha riêng môi có riêng vậy cái đói đây bông mai bông ôn cái tha khi nhau mình ai cứ bạc luôn anh thà ai hai bạc xa cho mình nè kêu đây nghe vài zone 86 pram đập pram buôn bay giảm bơ đi lên telegram nè kêu to ná zone 78 zone 78 bay mà phải pi và muốn học một bài chẳng xong mai bông ôn đạc nè miền tây sầm nàng lo group pe bali nang miền bông ôn lo rùm lô tầng o lơ bị phụp lô đại che sạch lạnh khné che vô chật khné vậy group giang cá tranh bị chất bị cá cất phần lậtในក្នុងចិត្តការពុតចេញក្រៅច្បាប់ធម្មជាតិគិតដល់ងាយគិតតែប៉ុណ្ណឹងមកអត់មានត្រូវអីបង្ខំថាងចាប់យើងបង្ខំអត់ទេបើយើងយល់ហើយបើយើងអនុវត្តហើយធម្មជាតិឲ្យដល់ងាយសบายហើយអ្នកគ្រូបានមកពីណាកុំខ្វល់បានមកពីណាខ្វល់តែយើងហ៊ានគិតអត់ឃើញអ្នកគ្រូនិយាយពាក្យដដែលដោយសារអីព្រោះច្បាប់នេះអត់មាននិយាយពាក្យមិនដដែលទេចង់បានអីត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងពាក្យចង់មួយម៉ាត់បើយើងចង់ហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានគិតលទ្ធផលក៏វាអត់ដែរព្រោះលទ្ធផលសំដៅទៅលើការនិយាយរបស់យើងការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិអត់ដឹងថាយើងចង់បានអីទេហើយឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដមួយនឹងមួយជឿឲ្យច្បាស់ជឿឲ្យសុខជឿល្មមក៏អត់ដែរលទ្ធផលគឺនៅតែអត់ដល់ដែរអញ្ចឹងបើបាននិយាយហើយបើបានដាក់ចិត្តធ្វើហើយបើបានបដូរការនិយាយការគិតហើយជឿ1លាន%ជឿច្បាស់ជាបានពិតប្រាកដណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណស្នាមញញឹមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាจะមានរៀងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូម